Reka tube kaza kumijwana natwe mu biganiro bitandukanye, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Nizere ko ibintu byamaze kugenda fresh, mumeze neza cyane aho muri hose. Ibiganiro byacu birakunyurugera neza cyane gatano kuri gatano. Ni igihetv TV online kuri YouTube. Njye nitwa MC. Hanyuma rero nkuko nabigusezeranyije uyu munsi, reka turebere hamwe urutonde cyangwa se top 10 yacu y'uyu munsi. Ni urutonde rw'abakobwa beza cyane, abakobwa bafite uburanga kurenza abandi mu murenge wacu wa Muhura. Nizere ko rero biraza kukunogera cyane neza cyane. Turi ku mwanya wa 10, tuzamuka ku mwanya wa 10 tasanga umukobwa mwiza cyane bamwita Mucyo Faiza. Uyu nguyu muzi yamenyekanye cyane ubwo yari mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, akaba rero abarizwa mu kagari ka Taba nyine muri uyu murenge wa Muhura. Ni umwe mu bakobwa beza cyane bafite uburanga cyane, ko umukobwa w'inzobe uringaniye uri mu biro hagati ya 60 ndetse na 55. Mucyo Faiza rero dusanga ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 turasanga umukobwa mwiza cyane nawe w'inzobe ari turi muremure uringaniye, na wundi ni Ishimwe Odile. Uyu nguyu Ishimwe Odile akaba ari umwe mu bakobwa beza cyane dusanga muri murenge wa Muhura cyane, kaza ku mwanya wa 9 akaba abarizwa mu kagari k'Amafu hariya ni mu murenge wa Muhura. Ishimwe Odile akaba yaje ku mwanya wa 9. Hanyuma rero ku mwanya wa 8 aribaza ati ninde muntu hari umwanya wa 8 hariho Nkunda Jifania, akaba ari umwe mu bakobwa beza nanone bagiba hano muri murenge wa Muhura. Uyu nguyu rero na wundi akaba ari umukobwa muremure cyane ushinguye, ugaragara ko ari mu hagati ya 60 ndetse na 55, akaba abarizwa mu kagari ka Rumuri hano mu murenge wa Muhura nyine. Akaba nawe ku mwanya wa 8 mu rutonde rw'abakobwa 10 beza. Hanyuma ku mwanya wa 7, ku mwanya wa 7 turasanga Umwizera Adeline. Uyu nguyu muramuzi cyane, ni umukobwa mwiza cyane dusanga muri murenge wa Muhura cyane, kandi umukobwa muremure ushinguye uri hagati upima ibiro hagati ya 60 ndetse na 63. Ni umwe mu bakobwa beza rero dufite ahangaha muri uyu murenge wacu wa Muhura. Nkubwira ko ari igihetv TV online kuri YouTube, ukomeje kudukurikira. Mwibutsa ko turi kumwe na ijwiryamerika shop, agufite ibikoresho byiza cyane kandi biryoheye amaso kureba. Hagerewe birebire, hari imikufi myiza, amadarubindi, amanete, amariboni ndetse hari n'uturadiyo twiza cyane, hari amayekuteri, amatelefoni ndetse n'amateleviziyo na za antene. Ntabwo ari bonyine turi kumwe kandi na Inema Creative Design, nabo bagufite ibikoresho byiza. Ushaka kwanyarukira ukaba wifuza ko bakwandikira ku mipira, ku myenda itandukanye, ku byapa ndetse no ku mazu. Bagufite kandi n'udupira twiza cyane tw'abasore n'inkumi, nawe wahanyarukira ukirebera. Ni Inema Creative Design hariya mu isoko rya Muhura hagati cyane. Hanyuma rero nkubwira ko turi ku rutonde rw'abakobwa 10 beza hano muri uyu murenge wacu wa Muhura. Nakubwira ko ku mwanya wa 6 nabwo tugiye tuhasanga umukobwa mwiza cyane, navuga ko ari mwiza, na wundi ni Joan Rwigamba cyangwa se bakunda kwita nyine Rwigamba. Uyu nguyu aza ku mwanya wa 6 nk'umukobwa mwiza cyane, navuga ko ari umukobwa mwiza cyane nk'uko muri kugenda mubibona ahangaha. Akaba ari umwe mu bakobwa dufite beza cyane, usanga ko nyine ari hagati y'ibiro 60 ndetse na 64. Akaba ari umwe mu bakobwa rero beza bahangaha muri murenge wacu wa Muhura, bashobora bafite uburanga kurenza abandi. Hanyuma rero akaba aza ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 ushaka baza ngo turasanga uwitwa Ndayishimiye Beza. Muramuzi cyane, ni umwe mu bakobwa beza cyane bahangaha muri murenge wacu wa Muhura. Uyu nguyu akaba Ndayishimiye Beza rero akaba aza ku mwanya wa 5, bitewe n'uko hano umwe mu bakobwa beza muri uyu murenge wacu wa Muhura. Akaba ari hagati nawe y'ibiro 60 ndetse na 55. Akaba ari umwe mu bakobwa beza dufite ahangaha. Nakubwira ko ari mwe nyine mu bakobwa dusanga nk'uko twagiye dukora ubushakashatsi, twagiye dukora tubaza abantu batandukanye, bagiye bagaruka kuri uyu mukobwa ko ari umwe mu bakobwa n'undi beza. Hanyuma rero akaba aza ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 turasanga uwitwa Isingizwe Aline. Aline rero niwe aza ku mwanya wa 4 cyane, ko ari umwe mu bakobwa bafite taille nziza ikunzwe. Akaba ari umwe mu bakobwa bafite uburanga ndetse bayitonda. Akaba rero aza ku mwanya wa 4 wacu urutonde rwacu rw'uyu munsi. Turi kuvuga ku rutonde rw'abakobwa 10 beza cyangwa se bafite uburanga burenze kubw'abandi. Hanyuma rero akaba nyine ari Aline Isingizwe aza ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3
ushobora kwibaza uti ninde uje ku mwanya wa gatatu? Ni umukobwa mwiza cyane akomoka mu kagari Kayobare, akaba ari Musabyimana Adeline. Uyu akaba aza ku mwanya wa gatatu nk'uko mubigenda mubibona. Rero ni umwe mu bakobwa beza cyane babarizwa muri uno murenge, akaba rero ari we uza ku mwanya wa gatatu nk'uko ubushakashatsi nyine twagiye dukora bwagaragaje, ndetse nabo twagiye tubaza benshi bagiye bavugaruka kuri uyu mukobwa. Ni umwe mu bakobwa rero bitonda kandi beza uyu murenge wa Muhura ufite. Aza ku mwanya rero wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri ndetse n'uwa mbere ushobora kubaza ngo hari bande, ariko mbere yuko tubavuga nakwibutsa ko turi kumwe n'ishuri ryiza cyane ryigisha imyuga ndetse n'ubumenyingiro rya St Josephine Vocational Training Center rero hari Muhura. Ni nyamwe abasore n'inkumi bifuza kwiga imyuga itandukanye, mwahanyarukira mukabareba. Ni hafi na Kiliziya Gatolika, uri kugenda umanuka abanyarukire rero wibariza imyuga itandukanye irimo gutwara ibinyabiziga, irimo kudoda, kuba kogosha n'izindi, gutunganya ubwiza, kwakira urugwiro, amahoteli n'ahandi hantu hatandukanye. Nibo rero turi kumwe muri kino kimwe muri gahunda yacu y'uyu munsi ya top 10. Aha rero nk'uko nabwira rero turi kumwe kandi na Inema Creative Design, bakwandikira ku myenda bakanagufasha kuba waba nyine ugira imitako myiza cyane iwawe. Ikindi kandi bakaba bafite udupira twiza cyane tw'utu t-shirt ushaka kwanyarukira ukirebera. Tukaba turi kumwe na Ijwiryamerika Electronic Shop, bagufite ibikoresho byiza cyane bya electronique birimo amaradiyo, amatelefone, amantene, ama-ecouteur, amarayibani ndetse n'utundi dukoresho twiza, impeta zaba iza fiançailles ndetse n'impeta zisanzwe zo kurimbana. Hanyarukira rero wirebere, biraza kugenda neza cyane bitewe n'amahitamo yawe. Nakubwiraga ni ku mwanya wa kabiri ndetse n'umwanya wa mbere tuhasanga abandi. Navuga ko ku mwanya wa kabiri tuhasanga umukobwa mwiza cyane muremure wishinguye upima ibiro biri hagati ya 60 ndetse na 55. Ni umwe mu bakobwa beza, nubwo beza nyine wumve nawe ko ari mwiza. Aza ku mwanya wa kabiri, nyine bamwita Inema Mireille. Inema Mireille rero akaba ari umukobwa beza nyine dufite muri uno murenge wacu wa Muhura, akaba aza ku mwanya wa kabiri. Navuga ko ari umukobwa muremure ushinguye, usa naho afite n'inyinya gatoya cyane, kari kamwe mu turanga bwiza n'inyarwanda. Hanyuma rero akabaza ku mwanya wa kabiri, ndetse nk'uko bagiye bamugarukaho cyane benshi, bakaba bamukundira uburyo ateye, ingano ye ndetse n'uburyo anitonda, ariko nanone n'uburanga n'ubwiza arabufite nk'uko muri kugenda mubibona. Akaba rero aza ku mwanya wa kabiri. Hanyuma rero nakubwira ni ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere, mbere yuko mukubwira nakubwira niweho nyarukira kuri YouTube irebere, ni KB250 TV online kuri YouTube nyine, unakonde subscribe kugira ngo ibiganiro n'inkuru biryoshye tukugezaho bizajya kugira neza 5 kuri 5. Ku mwanya wa mbere, ku mwanya wa mbere rero ku rutonde rwacu rw'abakobwa 10 cyangwa se kuri top 10 yacu y'uyu munsi, navuga ko ku mwanya wa mbere tuhasanga uwitwa Karine Rwigamba. Aza ku mwanya wa mbere rero, Rwigamba Karine akaza ku mwanya wa mbere. Ni umwe mu bakobwa beza nyine, navuga ko ari beza, afite uburanga ndetse afite na talent nziza. Afite nakubwira ko nk'uko muri kugenda mubona ngaha, ni mu bakobwa beza bafite neza, bafite uburanga. Navuga ko bikwiye kuba yaza kuhiga aha ngaha. Nk'uko rero nakubwiye, gutora abana tugendeye kuri bya bintu n'ubundi abatura Miss Rwanda bagendera birimo beauty, brain and culture. Navuga ko abantu bose nagiye ngaruka ngaha ibingibi babyujuje. Navuga beauty, ubwiza, brain, ubwenge ndetse na culture n'umuco. Abangaha ngo nubwira kare ibi byose izina agaciro kaba bazifite. Nizere ko nawe rero byakunogeye. Urutonde rwacu rwakuryoheye rw'uyu munsi, twagarutse ku rutonde rw'abakobwa 10 beza. Nk'uko nabikubwiraga rero, reka tuhasubire dore ku mwanya wa 10 ni Mucyo Faiza, ku mwanya wa 9 Ishimwe Odia, ku mwanya wa 8 ni Nkunda Jufia cyangwa se Jufania, ku mwanya wa 7 ni Umwiza Adeline, ku mwanya wa 6 ni Joan Rwigamba, ku mwanya wa 5 ni Ndayishimiye Beoise, mu gihe ku mwanya wa 4 haza Aline Singizwe, ku mwanya wa 3 ni Musabyimana Adeline, ku mwanya wa 2 ni Inema Mireille, mu gihe ku mwanya wa 1 haje Karine Rwigamba. Ngabo rero nk'uko nuko urutonde rw'abakobwa 10 beza dusanga aha mu murenge wacu wa Muhura. Nabwira kandi ko mbere yo gusoza twatweka ko twaherekezwaga n'abantu bagera kuri 3, ni Inema Creative Design ndetse na Ijwiryamerika Electronic Shop ndetse n'ikigo cya St Josephine Vocational Training Center. Nizere ko namwe rero mwamaze kuryoherwa n'urutonde, kugira ngo komeze ubane natwe ibiganiro n'inkuru tukugezaho 5 kuri 5. Mubwira ko ngiye nitwa MCMKB,
ahangaha kuri igihetv TV. Ibiganiro n'inkuru birakomeza bikunogere 5/5. Mukomeze mugire amahoro. Bye bye.